Democratic Party Uganda Oweng Anya Nobat Mao Ana biru me moko chaden ya loga mite itela mai doya bedong jui chi ngore ke jubi fuyu koro amite ni amok chaden ilutela rio ini lutela mchui bere kube pilu wiwu kube rienyi parliament me Uganda kube tero duanu bere kitkati kukwano ikwi inyang ilolo gada bedok pegiluo kama chuliti yeni wamiru dara mo bechero kapidu banyawa wamite guri yeni kili yelam Jami wu machere chuk o mano bonga kwa keken wamini ni odiar bakany kenene kemeru kulete oberu lamal we dakta kikume obiru bedwa kanyi kenene wamiti ni chukul oberi sub county Oweng Mainoya jami eno ni tuere kawatigi lutela makwiri amiti umuto kitimu kinma upiyo wajoni ni wun utweyo kweri diang doring mutiegi aye doge unu tami diel rong ywe kweri diang kero kweya kera karibe tunye moni tieme ywe ne ano petwero endo anamita meti wanguto kitweyo gare tien joma kweya miel tien teko balo miel wilobo weng tuki ngeyo Bomberi wa min lutela mobe haki acholi ube lutela mapilu wiwa ube lutela makukwano iya yom ni na mego Rosemary Obino bayano choyo chale ni ena yela gam dong la penya ngo matikany tiga choli wabiberu kikero meleyo kako katiendar mo wacharo kot Justin gi kadar pokwano wanu biberu kikero meleyo katiendar charo pokgi miero jomakany kukwan Rosemary uberu mego ene la pit la game nuni jebore yenen ngeyo ni kwan be University lo bachuli ero kumbere achuli lo yapkete kani university achuli kumbere tika joero pinya ye 1 million wabelo bayen pelutien pachi 1 million tien wabere ukwan wekonong digiri kaunu yero Rosemary lake kachel jeo pio no pilu wiwa wan weng